पाउसेद यमफम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी महाभारत की मतमदकी मणिपुर सरुक यादुना लागे आइखिबदु इरमदमगी पुवारी लाना वहनथोकपीबनी अतुबद सेंदोरकदबनी हेरिकोन महाभारत की मतमदकी हौना भारत की पुवारी द मणिपुर सरुक यादुना अमदी कथोक्तुना लागली आइखिबदु इरमदम असिगे पुवारी लाना वहनथोकपीबनी सेंदोफम थोगी आइना इथनो हेरिटेज काउंसिल हेरिकोन की चेरोलमना आरे हेरुकुन की वाइस प्रेसिडेंट लाइसम सनाजौबा मितैन थदोरपा चेरोलमना आई हौकिबा जनवरी की चैजत कुनमरीदा आरएसएस की लुसेंगबा मोहन भगवतना आंजंग एंग्लो मणिपुरी वार हेरोज एट कलाफानी हाइना मिंथोनबा लाइरिक अमा इंटेलेक्चुअल फोरम ऑफ नॉर्थ ईस्ट न सिंदुना राजरी भगीचंद्र स्कूल डेवलपमेंट आराउरोदा फोंबगी थौरमदा महाभारत की मतमदगी हौना भारत के पुवारीदा मणिपुर से सरुक जादुन अमदी कथोक्तुना लागली आइखिबसी इरमदम असिगी पुवारीबु लाना वहनथोकपीबा ngasi amadi tunggi mirol da iramdam asigi puwari na lanna baudambagi thawong amane karamba source tagi mahagi wafam asi kamdona phangdoglibano ma khangna natragana khangdana wafam asi phangdoglibra aiba adu mon bhagawat na RSS ki luchengba amoina lamdam asigi miyamda sengdopam thoge atopa pau amadana afaba khunai amalingbada thaksi khasi khwaidigi maruk oi paujel dex tagi मियोइब खुनाई की मरकदा चनरकपा थाक्सी खसी ngakpa haibasi chakotpagi masak takpani haina awangba thakta launai miyam oina hingbada masagi hak takna mathau pangthokpada थाक्सी खसी haibasi thadoknaba yadraba sen mayek amagi mamai ani adugupmane थाक्सी खसी ngakta haibasi wakhal lamhangnaraba miyam gi mayokta leiba criminal amagumbani anasu launai criminal ngaktar masing hengalaglabadi khunai nadragana imung manung adu kangkhong saibagi fium lehen haibasi masana tabane थाक्सी खसी की फजक्रब चनबी असिबु मियोबना वखल फाथबंग अमौदबदगी क्रिमिनल की वखना लाक्सिन की दुना तौरब क्राइम लागम फंगमदब खुनाई की तंगदु लेताब फिबम कहलक्तुन मुकनबगी फिबम अमदला कल्ले वाइल काउंलंगी मखादा असुंबा वेल फंगनदब होनरबसु मतम चंगब हेंगलकपदगी वकनिंगदबगी असुंबा दु आरानबा माइकेदा लाइन पुहनगिदबसु नते चाखुरबगी थाक हंथौरब लेबाक असिदा मसिगी लुसिंग बसिंग असिंदा लेबाक असिगी ग्रोथ रेट हेंगदहनबदा एजुकेशन असी मरुइबा अमनि आइना लौनरक्तुना स्कूल चटपा ngamba angang punamak mahi tamhananaba aduga drop out ki sang hantanaba wakhalon pothoraklibasine lower primary education thagi ahuna angang singda thaksi khasi tambiduna masai awareness lahenba ngamnanaba mechanism pothok hobba tabani educational institution singgi campus manungda afaba atmosphere lehenba ngamdaba haibasi thaksi khasi naraktaba angalakpadagi thogalakpa thodokna ambu oirakpana campus la minute bu punamba wakal phawdok minaba ngamnaraba miyang thamnaraklibasine matawasumna sanabungda sanariba sanaribu sanabagi lamda sanariba ethics ngaknaraba ngaknaba tai ethics asida thaksi khasi su yauribani habasi khangadabane ikaiba khangdabagi hidak laite aiba pawro ekhoi gi mangda ta don leire aibasimag thaksi khasi ngaktre aiba thaklebani thaksi khasi ngangnadabadagi harubadi ekhoi gi khunai asida thokliba thawdok wathok asin atum taklabane लाइबाक असिगी ख्वाइदगी चाउना थाक्सी खसी ngakpani aina launariba civil police amadi larmi ki phizol setpa person singi maraktagi criminal olapagi thawdok wathok leptana thoraklibasine लाइबाक असिगी ain lairagazu criminal singi makutta laikibana phone photoktuna criticize tawduna nainaba phawba akiba pongnai amaga gi marakta lainaba mari amadi ikai khunba ngaknadrabadi ख्वाइदगी लौसिंग सिंगमani ariba miyobe khunai gi barai bakkari oigani थाक्सी खसी ngakna bhaibasi imung manung masel gi marakta ngakna bakhak natana mafam punamakta ngakna chanabagi haidabi bokna bangam driba makhaidi sakhat pangam loi criminal singna masagi amadi bhaki imung manung gi oinadi nongai ki bayai adubo khunai gi misam yamnadi ki tukachaba pokpa masana tabane थाक्सी खसी gi lamda thak punamakta ningba kaiba poknaribasi kokhan bangam naraba koki lausing thadadana punamanu honami narabadada chumthokpa ngamgani thajai Manipur Opinion Poll BJP ने सेट कुंट्रा का हमदोइदगी कुंट्रा का तरेट कांग्रेस ने सेट तरा का हमदोइदगी तरा का तरेट फावबा कारबायाय तंका कनि थोकना मणिपुर द पांगथोकदरबा असेंबली मिखल का मरि लेनना पॉलिटिकल पार्टीज इन इलेक्शन की कैंपेन कन खनरगले मिखल से गमरि लेनना लेबा का सेगी ख्वादी की चाउबा मीडिया हाउस अम ओरिबा जी न्यूज न सथकिबा ओपिनियन पोल द शासन पारिबा BJP ना अपुन भोट के सादा निफुगा माथोय अदुगा कांग्रेस न सादा कुंट्रा फंगलबा याय हारे Opinion poll asigi matungina sasan pariba BJP na Manipur ge apunba assembly seat humpogi manungda seat kontraga humdoi dagi kontraga taret Congress na seat taraga humdoi dagi taraga taret NPF na seat mari dagi taru NPP na seat ani dagi mari aduga adova parties na seat ani foba fanglaba yai Opinion poll asigi matungina BJP na haukiba sahi lisingani taraga taret ta pangthokiba mikhal adudagi
बोर्ड की सियार असी चादा मगा हेंकलकबगी फिबम ओरे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट की मतंग चथाखिबो ओपोनेंट फोल्डना मणिपुर की एडल्ट पॉपुलेशन की चादा कुंथ्रा हमदोइना बीजेपी की एन बिरेनबो चीफ मिनिस्टर अमुक हन हलकपा पामली अदुगा चादा तारागा मपन कांग्रेस की इबोबिबो चीफ मिनिस्टर ओइना पामले इलेक्शन की कमीशन की शेड्यूल की मतुंगी मणिपुर की मिखल असी तांग कनी थोकना फेब्रुआरी कुनगा तरेट अमसुंग मार्च 3 पांगथोकदबनी मिखल की फंड मार्च 10 लाथोकदबनी हाउस की लेरिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की ताम मसी मार्च 10 लोइरे जी न्यूज ना ओपोनेंट फोल पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट कमिटी डिजाइन बॉक्स का लोइन सथाखिबनी आइरे गोवा अमसुंग मणिपुर द नतन जी न्यूज ना असेंबली मिखल पांगथोकदरिबा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अमसुंग पंजाब की ओइनसु ओपोनेंट पोल सथाखरे गोवा की ओनदी कांग्रेस ना बीजेपी का अकन बलंबा तौरबसु बीजेपी ना मिखल असिद मंगचल थादुना चटकने यूपी दा बीजेपी ना ममांगी ताम दा फंखिबा मसिंग अदुदगी हंथरगा मुगन यूपी दा सरकार पाइगने उत्तराखंड सु बीजेपी की सरकार लाकनी पंजाब तदी हंग असेंबली लेगनी आइरे गवर्नमेंट कोविड-19 लांथेंगनाबदा पुक्सेन सेंग्रबरा जेनम सीक्वेंसिंग की सैंपल लिसिंग ओम चामरी सुना अमा करब मतमदा थाकिबनो हबगी मतंग याउना थार वेब थेंगनबा लोखटपा थाबकसिंग हाई कोर्ट विकेट गदौरे मणिपुर कोविड-19 पेंडेमिक की अहनबा अमसुंग अनिसुब वेब मेक रखिबगी मखा तारकपदा हाउजिक अमसुब वेब जौसिलक्तुना ओइलक्लिबा फेमसिंग असिगी मतंगदा मणिपुर लेंगा की मेकेदगी डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गे डायरेक्टर अमसुंग सेक्रेटरी हेल्थ ना डिसेंबर 2023 अमसुंग चालिबा था असि कुनिथोइ द एडिशनल एफिडेविट सिंग फाइल तौरखरबसु हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर गे माइगै दगी मायक सेंगदबा चनाइनबा वफमसिंग लेहौरी हाइबगा लोइनना मसिगी मतंगदा क्लेरिफिकेशन पिरकदबनी आइना खंगलखिबा ऑर्डर की मतुंगिनादि मणिपुर लेंगाना स्टेट असिदा कोविड-19 पेंडेमिक लांथेंगनदुना लाक्लिबा असिगी मनुंगदा पाइकतखिबा थबक थौरमसिंगदा फुक्सेल सेंगना तौखिदबा यावब्रा हाइबगी वांग चोंगथोरकले हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ना हेल्थ अमसुंग फैमिली वेलफेयर की डायरेक्टर अमदि सेक्रेटरी हेल्थ ना थेंखंग अनिरक्ता दिसंबर 2023 अमसुंग जनवरी 2022 दा एडिशनल एफिडेविट सिंग पिखलुक्तुना कोर्ट मरिक सुमलबनी हाइबा कोविड के मरी लाइनबा वफमसिंग फोंदोरखरबसु हाई कोर्ट की मैकेदगी करिगुंबा मफम खरादा चनाइनबा लाइरी अमसुंग क्लेरिफिकेशन तौबगी मथौ तारी हाइबा वफमसिंग था असि 23 दा फोंदोखिबने हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की चीफ जस्टिस संजय कुमार अमसुंग जस्टिस एमबी मोरा इदरन ममंग सही 2023 लौकतुना खनादुना लाकिबा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नंबर 26 ऑफ 2021 नुमित असिदसु लौकतुना खनाके पेटिशन असि उरिफोक्ता खेलंबम लेखाइदगी नारेश माइबोम सही 38 अपोप लेकिट्रबा माइमो इबोबिना पैटर्नसर ओइदुना फाइल तौरखिबने मागी पिटिशन असि के रेस्पोंडेंट सिंग यूनियन ऑफ इंडिया की मैकेदा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सेक्रेटरी मणिपुर गवर्नमेंट की सेक्रेटरी हेल्थ डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डायरेक्टर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रेम्स के डायरेक्टर जवाहर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जेनिम्स के डायरेक्टर मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड MSPDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर ने माका दरकप अतोप पाउ अमदना इथियोपिया की सिविल वॉर थोकलिबा टाइगर रीजन द डॉक्टर सिंह नीरगा सारे इथियोपिया की सिविल वॉर थोकलिबा टाइगर रीजन द लेबा हॉस्पिटल द मथौ तौरिबा नर्स अमदी डॉक्टर सिंह सनिंगाई लेतबदगी नीरगा सारे एन ऑफिशियल रिपोर्ट अमना फंगतोकले टाइगर रीजन द लेबा हॉस्पिटल सिंह द मथौ तौरिबा डॉक्टर अमदी नर्सिंग असि मखोगी पिफम थोकबा तलब के सनफम पिबिदबना मरम ओरगा मखोगी इमुंग मनुंग सिंह थाकनब दै पंबै थिरकपदा नीरगा साबगी फिरमदा लाखिबनी हाइरे टाइगर रीजन द लेरिबा म्युई क्या अमसु सनिंगाई थाकनिगाई लेतबदगी अवाबा मायुकनरबनी हाइना UN ना पीबा रिपोर्ट ना फंगदोकले मियोई मिलियन 2.2 दी सनिंगाई थाकनिगाई लेतबदगी चाकलंबगी अवाबा खांगदुना लेरे मसिगी मथकता नावपुरबी अमदी मसा खोम इल्लिबे नुपी ओइबी के सनिंगाई थाकनिगाई लेतबदगी मयांग कांगसिनदुना लेना तिन्ना फोलकपा याना लेरे आइना वर्ल्ड हेल्थ फूड प्रोग्राम WFP की सर्वे की मतुंगिना फंगदोकले टाइगर अमदी अति अतोफा रीजन अनिदसु खोथोंगनदुना लागले अमहारा अमदी अफरना सिंगबा लमदम सिंगदसु मियो मिलियन मापनलोम हेनबदा चानिंगाई थाकनिगाई लेतब दगी मतेंग पीबगी तंगाई फदबा लेरे इथियोपिया की फेडरल गवर्नमेंट फोर्स ना अवांग थंगबा टाइगर रीजन द लेबा रेबल सिंगा इंग्लिशिंग अनि कुन की नवेंबर थादगी खुदोकनबगी थौदोकसिंग चथदुना लाखिबने मसिदा मसिंग जामलबा मियो चाक्या अमा सिखरे टाइगर रीजन द थोकलिबा वाथोक लानथोकसिंग अदुसु मरिक चुमना खांगतोकनबा होनबदा अवाबा मायुकनरे अवाबा मतेंग पांगनबा होनबदसु चंगबा याद्रे बैंक सिंसु थिंजिनख्रे मियामना मखोगी पैसा लौथोकबा यादबगी अवाबा मायुकनरे डॉक्टर अमदी नर्सिंग सु अवाबा असिदा मायुकनरे
Taigiri capital Mokela leiba Aider hostel ki doctor amna phangdo ki bada narsama di doctor singna sana thakna ba phangho nana bagi dama kiu lepa ki thong sing ase tha tari long ki matam asida normal oiba thong amu oina sa thaduna lakle hauki ba sahi ki me tha fawdi doctor amadi nursing tha ki talab adu pibirame masigi matung tarak pada talab bibi ki davana doctor amusung nursing niraga chapa tarak khebani aire makhoi singa du ambana dinong mage tangai fadana chaka da basinjak sing khaktamak sari maramdi madu karigumba leiruba thoklabadi mamal tangbana leibasu ngamnadre Fondoi mana masing amadi hawai cengwai na cengbagi mamansu angak pafangna tangkale aire masigi juma thakta ana leng da jangliba hidak langthaki supply su awat pamayung nare Haidar hostel da leiba singsu sena chan rabagi damakta donation toraga set jari aire Pakistan ki lanmi tara sire Pakistan ki khanong sup thangba fort amagi manak nangna leiba army force amada separatist insurgent singna attack chatharki ba thawdokta lanmi tara sire ana official report amagi matungina phangdokle Garder Fort ki awang thangba the ke district leba pupanamit ki atheng bada attack adu sathara bani ethnic balos insurgent sing na Pakistan kapar mi gemok ta lalau sathari bani ai Prime Minister Imran Khan ki meike digi haribana aikoi na mafuk mudu da terrorism ki thawng sing lehandana ba commitment chap chana leire aikoi ki thawna faraba lanmi tara maribak majate gi damak thawai thadokre Maragasida Pakistan army ki meike digi haribana makoina sathakiba operation da Edegar amahatle aduga ahumna fare Balos Liberation Front BLF insurgent groups in adegadu makoina pangthokpani aina claim tawki bakaloina na Pakistan ki latmi taraga taret hatkre aduga makoi ki member amada sire aire Ethnic Balos gorilla singna sahi kyagi matam asida tongan ba state am semna na bagidamak Pakistan government gi bayokta lan thengna duna lakebani aire BJP worker hatbada chenaba singki paupi bada lupa lising jangkai ki cash reward piragane BJP को worker a visit सरकार हाथ के बगी केस दा चेनाब लोड करबा एक्विस म्यूजिंग की मरमदा पाव फिबा ngamba म्यूदा सेल की मना लुपा लिसिंग kai piragani ana Central Bureau of Investigation CBI na lakthokre aina irai numita source na phangdoragle BJP को worker a visit सरकार होगी सही की मे अनिदा West Bengal Assembly मिखल की result सिंग lakthokki ba matungda tholakiba hana sunabagi irangda sikhibani aire National Human Rights Commission की report amada jumpham orga kumja lising ani kun mathoi gi August taraka bapanda Kolkata High Court state atugi mikal matungi violence da thokiba rape amasung mi atpagi case sing patangda CBI ba thizin ananarba order ama issue tawkibane CBI ki matungina case adugi accused oirba musing di Amit Das Elias Keto Tumfa Das Elias Kali Arup Das Elias Bapi Sanjoy Barik amasung Pafia Barik hariba sing asine makhoi loina ma Kolkata ki Sitalata lenda leibane CBI की स्पेशल क्राइम ब्रांच ना हाई की मदुदी एक्विस खुदिमक की प्रयुक्त CBI ना रुपा लिसिंग यांखै की कैश रिवार्ड लाउथोकले अमसुंग छानफम मसे एक्विसिंग असि बफाना नबगी पाउ पीबा मियोदा सिनगने इन्फॉर्मर अदुगी मसक ताक थोकलोय हाइनसु CBI ना मखाता ना लाउथोके पानबा याबदी औजुक फाउबदा फ्रॉब एजेंसी असिना मिहातबगी केस असिग मरि लेना मी फापा फुनबा अमता लैत्रिबने Chief Minister Mamata Banerjee na West Bengal da mikhal matungda hana sunabagi thokok thokiba leite ana claim tawgrabaso NHRC na masigi report da kumja lising ani kun mathoige Assembly Mikhal के result सिंग लाउथोकलब मतुंगदा state asida रेब अमसुंग मी आतबगी थौदोक के अथोकी हाइना पनखे लाइकिद्रब सरकार की इमुंग कोलकाता पुलिस मराल सिरदुन केस अदु थिजिन बिदे अमसुंग मिहार अदुबो पांगथोकी बट नामुल की म्यूजिंग फादे आइदुन लाखे मिहारबगी मराल लेरब म्यूजिंग अदु अफा अफुन अमदा मयोगनदन लै अमसुंग मखोइना victim की इमुंग की म्यूजिंग द फावबा किहल्ली हाइनासु इमुंग मनुंग मराल सेखे हिंदू सारगा सही तरागा मंगा लेरब बांग्लादेशी नुपी अमा फारे India da Hindu saraga sahi tara manga lairakhiba masagi sahi kun gatare suraba Bangladeshi immigrant nufi ama Karnataka police na fare aina irai numita police na phangdoragle Foreigners Resident Registration of India FRRO gi invoicing de jumpham oraga Bangladeshi nufi ase Bengaluru city gi sitai oiba mafam amada sahi tara manga Hindu ama saraga lairakhibani aibasi khangki aire Faraba Bangladeshi nufi adugi maming Roni Begum kawe nufi ase namha ki maming Payal Ghosh aina hongdoki amasong Mangaluru the labor delivery executive Amoriba Nathan Kumar Long the Jumpan K. Housing Tiba Kanki Drabam Haki Mapuraba Nathan Fanaba Police Namhakutiba Hokre. Police came Matung in the Pia to Ta Homes Natira Matung the Fakibane. Roni Begum Masagi say Tarakani Shubada India the Sanglaki Amazon. Magumbai the labor dance bar under the dancer Amoina Tabak Tauke. Magiming file goes on top of Loinam Hak Bengali Amani Aina to PS and a claim Tauke. Nathan Tang Naduna Honglaba Matung Makoi, Kumzali Sing and Taragam Panda, Bengaluru gi Tanjat Nagar locality the Lairake. Makatarakba Atopa Manipurgi Pau, Madana
Thawal amasung Kakching District ki AC Tarada nufi ngaktagi polling station Humbudramathoi thamgani DC. Taraga ditu chapa Manipur Legislative Assembly mikhalgi anisuba phase oina March 3 da pangthokadoriba asida Thawal amasung Kakching District ki Assembly constituency Tarada nufi percent hakta leiba oiba polling station Humbudramathoi thamgani ana district election officer oiriba DC Thawal A Subhas na phangdokre. Thawal ki mini secretariat leiba DC Thawal ki office ta pause asi ko unaba amada A Subhas na hai Thawal amasung Kakching District ki oina punna polling station 340 laigare. Housing Pabagi on Assembly constituency Taragi polling person matik sana leire. Makojing atugi hanba tangkaki training su mafung phana pang thokre. Adi soba tangkaki training su observer sing laklaba matung tatau kigane. Nabi person sing already training round anirak sukre online ki khutang da su training pinaba thabak paikale. Mahana makatan hai Thawal amasung Kakching District da election ki thabak thorum sin kum heng sin anaba. Sector officer ni fuga tor haplaga thamle makojing atugi training su pang thokre. Handa pang thokadrbe state assembly election asida expenditure asi yamna maru oiba moire marmaduna election expenditure monitoring ki flying squad team kunga daruk semduna thamle loina surveillance team su semle assembly constituency tara asi gimnungda lilong asia si expenditure sensitive constituency ni ala la thokle constituency asida ain ba myeng changda lokot from thokwa thabak lokhana na bahona gani assembly constituency tara asi polling station chahumar fu drama thoida bhot thada dringi mahkona na sanitize to thokane sanitizer mask na singbasu border sing phangana da thaba paikat kani ECI ki guideline matungin election gamari laina ba mifam sing su election commission identify tawraba mafam sing khagda SOP nga na thawna na bahwanari Thawal amasung Kakching district asigi district administration na tawgada ba thabak thorum khodimak ayam mana sem sabu funa bagloire March 3 da pang thokadru mikhal asibo ingna singna makal amatagi thawdok wadhok jawdna singlemna democracy gi wanthok laina pangthok na punamar honamina si hana apel tawrakle mobile app the union budget yengba yaragane lagriba February amada union finance minister Nirmala Sitharaman na futhokna ba thawrang toriba union budget 2022-23 asi mobile application ki kutangda miyamle yengba yagani ana agency dagi phangba pauna aire pawse ki matungina covid-19 ki lachat leiba maramna mamangai sahida pothoki bagum sahi asi ki wena chu union budget asi online da futhokane covid na lebak asida asobo saithing ama pidun leiriba maramna budget asi haksel amadi mai masin tambag mari leinaba hiram singta ahen besen phang phar alok payai haina miyamna panare maga tarakba atopa pau amadana pikli pinupi masa amabu landa lamjing lobagi phakre sahi taraga mari dang ngari be pikli pinupi masa amabu aina yadaba maungda namduna oktabi wainana ba thawrang tawruba asamis nupa ama police na phagat pangamkre thawdok asingasi Assam gi Kamrup district ta thokibane Kamrup district police na thawdok asiga mari leinana phangdorakpada Pigli panupi masa amabu aranba lambi dan namduna pasinana ba honaramba miyoy adu masa khang bangamle miyoy adu di Abu Swama Kawi mak Kamrup district Goroi mari manakta leiba Jursip Malu Chautara village dagini aire police na makata na phongdorak bada miyoy si mamang dasu human trafficking case kamari leinana pharuroba miyoy ne thawdok adu chahi tara mari dang ngari be victim oiri bin masa aduna police da complaint tawrak badage police na miyoy adu haukiba sagul sin nimita mahaki memdagi phagat pangam khibane Nabi masa aduna phongdorok bada arbanupa aduna mangonda namfuda drug visa aduna namduna ogdabi ohainana ba thorang tawke masiga mari leinana saya gaon police station da nabi masa asna case ma register tawrake madugi matungda police na thigalakpadagi mara leiraba miyoy asi mahaki mayumdagi tha asigi kuntareta phagat pangam khibane police na makata na phongdorok bada Abul Suhama hariba lamsat yaudraba miyoy asi atoba crime kaya dasu Kairak handa chena rupa miyoy amane miyoy asina uktibi gi racket ama hangduna khungang aduda leiba nupi masa sing banamduna faraga uktibi gi thabak asida sinabagi thabak sing mamang taktagi tautun lakpa miyoy ne makatana thigatuna miyoy asigi funa thabak tawminaba mara leiba miyoy sing phakana daba akanba mongda thiba humbagi thabak satari aina police gi oiba pau amada phongdorakle yemen gi maribda misal strike sathabada manga siraga kunthraga mari soke yemen da houthi rebel singna marib city da hokiba jum sakaisan mitkina midangda Sathagiba misal etik da yamrabada mi manga arkaya dua kuntraga marina sathina sawan kre aina yemen di lengak na media da thaturpa cherol mata phangkorakle thawdu basigi matang da medical source amadi mafam adu da leiba miyoisina phangdorakpada augiba jum sakhaisana mita misal ama mafam adu da leiba military building al matar area da kapsilapagi thawdu gadu thokibane hariba marib city asi yemeni lengaki di aroiba northern stronghold amba oina leiribane region asi yemeni government gi energy puthokpam oriba Mafam mama oibana hokiba sahi sing asida mafam asida landana bagi mafam oiduna lakhibane maramaduna Iran ga punduna hauthi rebel sina city asida khudong chaba lauraga landa bagi thabaga si chathagibane bombo khai krab matung da
एड एजेंसी हौकी सगोल से नमित की अथेंब फाउबद अंगांग कनब ngमकी अदुगा सिविलियन कुनिपान दे मफम अदुदा सीके मासिग मरी लेना लेंगाकना फोंदोरकपदा येमेन ओरकलिबा 7-year conflict asigi matangda nakal animal international law bo ngangna chapfam thogi aina lengana makhatana foंदोरकले lengana twitter da thagalakba warol amada lalhobusing da lenga kalan thengnaba matamda civilian sing de tongana lehenduna lan sokna bagi aki akhang asi makoidadi nangaloidabani habo wofam foंदोरके hauki basayul khara da hauti abal cinema sing khangdra misal kya amadi drone attack na singba saudi arabia da satharake saudi arabia asi hauti sing meokta yemen government ga punna thabak taminna lebakne P4 exam All Manipur Recognized Private School Welfare Association na pangthokliba pre-board examination 2022 ngarang sajat kuntaret panchai ki pung kunthra ka daru ki shutdown na maram oituna mathematics ki exam pangthok daba member school sing na lagliba February amata hana fi ki pungkum ayu ki pung taraga mathoi dagi nongthali pung adi da pangtholagani masida exam yahodaba member school sing na association da baw vivi duna noba question love you and All Manipur Recognized Private School Welfare Association ge Secretary Enjoy Kumana Thadorakba Cherul Mana Phongdorakle Arabida content sing asigi maroi ba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel lamadi Facebook page asidagi yengbiri bupuna mapathaga sari channel asina tomda kanarabadi subscribe to vidri basina subscribe to bir maloina like and share to sukabi gnu puna po amokhana thagajari